emakhosini umhlambululi isigodla amanzi nentaba. Masizokhuluma ngama self prescriptions sikhuluma angithi we do have good medication ukuthi ngiphethwe ngiblocked, might as well than going to doctor. I rather buy mhlambe any medication oyaziyo ukuthi lena kanjani iyashaya ma blocked. Then la kwamoya I danger yayo ukuthi nonke labenenza ama self prescriptions ukuthi hayi ngizenzela itswayi, ngizenzela umadabula umadabula ngizenzela kuthiwe ngiyolanda into eso mangayenza thola ukuthi mhlamba ulelanga ulele ulwa nesilwane bakuphe I self prescription. Then I self prescription izokushaya ngento eyodwa. Number 1 kwamele uzicheck ukuthi umuntu I-energy yakho injani. Uma umuntu ophakeme ngoba we do get abantu masibahlola imimoya emibi ibakhathazile, balimazile, basindwa amahlombe, bakhathala bangasebenzanga kakhulu, and then you ask yourself ukuthi manje I self prescription izokunceda kanjani. Into ekufanele uzibuze yona cause kuyenzeka ukuthi lesi sichitho wena busy ukuthi ufaka umadubula wenzani kodwa sisahleli isichitho. Kunesichitho osithola from kumuthi from umuntu abangani noma umndeni. Kukhona isichitho sabantu abadala. Leso awukwazi ukusilapha nge self prescription. Cause singakenzela isichitho abantu abadala bangakenzela isichitho ngoba bafuna uthatha umsebenzi. Bangakenzela isichitho ngoba kukhona I-emergency esemsamo ekufanele kuyenze. So indlela yabo ukuthi bachithe ku boyfriend, bachithe emshadweni, bachithe because of bayifuna ini attention yakho. Nakhona angeke usilaphe ngokuthi ngiyahlambulula, no. Kwamele uwazi ukuthi okay ngiyogeza leli dlozi elibuya libe umoya omubi la ekhaya. Isichitho esinjalo. So I self prescription kwamele ube une information ukuthi uthakathwa abangani noma uthakathwa umlunga lomndeni makuba ukusebenzisela umuthi, then yes ungakhona ukuthi nawe uyikhiphe. Isichitho esilula ukuthi usikhiphe, kodwa lesichitho esisahleli njengebhadi njengethunzi elimnyama kuwena kungani singasuki, is because of silapha emsamo kunedlozi ekufanele ligezwe elumkhulu. Ngaphandle kwaloko kube khona lesi sichitho somndeni esithiwa kabo mama kodwa kunemisamo ethu. Uyayibona le ibongo kuthiwa yebo ulukhele lo kodwa kube khona nosibani noma kube khona nomuntu. Le ibongo zifunani emndenini owodwa naye iletha umbango. Tshela ukuthi umbango yes abazali abashadile ne umama kaboba nakaboba, but umbango akusilo wakabobaba. Lento yombango yes ngiyayizwa ngikhula vele bathi khona ukuthi abazali mabangashadile kuba nombango kuwena. Mina angikaze ngibona umbango, ngibona into ekufanele ilungiswe. Kodwa ke ngenxa yokuthi kuma beliefs niyathuswa kuzothiwa kuyabangwa kwamele kushadiswe idlozi nani, angikaze ngayibona into yombango. Mina into engiyibonayo njalo makube abazali abashadile asilungise ukuthi nje kuhlanganiswe ledlozi ukuthi ungezi ezicala ngokamoya. Ungathi mawuthandaze babone icala la kamzali wakho ukuthi they had sex without before marriage, kungaveli icala lokuthi hayi ugogo akufanele kube njalo. Kwamele isibuyele siyo correcta izinto zibe right, especially for abantwana bethu. Right? Then masizokhuluma ngendaba ye self prescriptions self prescription ngizokhuza kakhulu ukuthi don't think ukuthi uzohlala ku self prescription. Angithi iyani kubelaphi nani kodwa your concern ukuthi I self prescription makube ayisebenzi kuwena, then deep ngoba ngeke uhlala ulunywa njalo, ngeke uhlala unebhati njalo, and then uzitshela ukuthi unless futhi nakhona mina ingisebenzele the power ye believe kuma guidance akho, spiritual guidance akho asina noma ubani ongatrusta ubona. Cause now
it has to do ukuthi wena you trust them enough ukuthi angeke nanoma ngabe ngibekelwe ngiyayibona ngiyavuka ngibuza inhlolo zithi nali ithuna sebakubekela. If you trust your spiritual guys, definitely now uyashuta leli thuna ngiyalivala akuzongena mina akungene bona labathakathi. You understand? Ungangeni mina. So asifanisa abantu ingakho ngithi bheka i-energy yakho ukuthi uzomelana nabo na than ukuthi ulungise ini uhambe ulungisa umsamo izinto zakho zizoba right. So the danger ye self prescription ungamangali ukuthi kungani mina ngingalapheki ngale self prescription, because of at the end of the day we all need guidance. I was guided, not ukuthi manje umuntu wala emhlabeni nanoma ngabe ngiyi self initiate kanjani, nanoma ngabe ngiguidwa namhlanje kodwa kukhona abadlale indima, abafundisi abaprofeti badlalile indima ngokuhamba ngibona izinto. So angeke vele wena usoloku uhleli ubona ukuthi impilo iyaphela. Please don't forget to like and subscribe.